ijoollee teennallee taanu affeertanii hawaasa keenya akka arginu nu gootan khayrii rabbi isinaa argisiisu rizqii gaarii jiruu gaarii ulfinna gaarii rabbi isinaa agarsiisu isiniin jedha kanaaf insha Allah rabbi khayrii nu haa waffaqu insha Allah mara mucaa kennaa mucaa mataa shurrubbee kana mucaa gaarii tokko kunoo gartee asitti wal agarree ijoolleen tun nu affeerte ijoollee lama wal bira dhaabattu tana ijoollee tanatu sheekoleen du'aayii biyyaa nu godhaa nuun jettee nu waamte ijoollee teen sheekota jechuu kana namni gariini sheekota jechaa kana waan hin beeku sheekota jechuun kun nama tokko hin waanyine nama tokkorraa iyyuu hamtuu hin qabne eenyumaayyuu nama du'aayii irratti kadhannullee yoo haqa godhate malee ittiin kadhan nama eebba haqa godhatu ima eebbiftu ka abaarii haqa godhatu in abaaran maaf jennaaniin jazaa dalagaa isaati maan rabbiin naman saalfatuun qabu nama jazaan isaa ibidda galchite barra ibidduma galcha nama jazaan jannata galchite jannata galcha rabbiin nama badaduuf qaba du'aayiilleen akkas wali qabaa du'aayii keessa jira namni yoo waa balleesse sheekuma ta'ee ani amma sheekummaatti yaa wajji gartee waan biyya miidhu yoo jedhe biyyi nan abaartu sheekuma ta'e amma sheekuma ta'ee namni biyya teennatti sheeyni gariin gartee waytuma kalee majliisa jedhanii majlisul aalaa duraa tokko miidhaa guddaa amma biyya irraan gahe namni du'aa itti kadhate ammallee akkasuma du'aa itti kadhate nam tokko gaafa tokko ajaa'iba rabbi na sodaachise na waamee waa guddaa bira tarree tanallee bira nu haa dabarsu ijoollee waa guddaa bira tarree mee dhagaa nama ani wajjiin dhufe ani nama da'awaati oma takkaa miti namu keenya bichaa khayrii matti islaama waamuu malee hamtuun qabdu nama ani wajji fideetin hin jedhe hajjii deemuuf deemna hajjii deemuun dandeettanii nuun jedhe yaaqi namni deemuu ennu nama gara 200 alamni itti tuhamee ol waaminaan jedhe anuma waamsise ol naqe nama kana mara nuti waajjirri keenya kuni warra wahaabii hajjii erguuf asitti hin godhanne jedhe yoo inni nu arrabsee ummata jedhe anammoo waan jedheen ma yoo duraa nutti himinaaree nu waajjira mootummaa seenaa ka nama arrabsan kana kuni waajjira mootummaa tiree immoo bakkeen bakka ijoollee wayii jedhe nu bara waajjira mootummaa seenee dhufnee namni dhufe kun nama gugurdaadha jaarsa biyyaati sheekota biyyaati nummoo bakkee tana bakka arrabaan seenu bakka seeraa seenee dhufne je jennaan in akira itti meani wahabii ati jettu sani maqaa wahabii ati jettee har'a nu sodaachisu heddu kun maqaa namaa wayii kanu balaaleffannu wayiiti wahab rabbi je tokkoo nama rabbiin gabbaruuti ani jedhe warri na duubaa kunillee sanuma jedhe situ amma hajjii nu ergaaf rabbii keenna maqaa isaan balaaleffannu san je akira wallahi hajjiin ammoo jedheen ilaal asiin si gubbaa funyaan kee kana gubbaan nun dabarsitu nama lallabni gaafa nabi Ibraahim lallabe santu dhaqa malee namni kun hin dhaqoo du'atuu deemaa jettee ergite boole magayee deebi'a namni lallaba nabi Ibraahimii sun gaaf san lallaba san keessi hin dhaqa akira namticha san gaaf kaanii nama narraa fudheetin hin maal dalaga inni bayta biyyatti galu maal faa dalagaa jedhee jara gujii takka gaafate annama bakka maraa fidee hajjii deemanan jennaani waan jetteen jarri laa inni akkanumatti gartee daawaa nu godhaa salaataa jedhaa waan rabbiin nu dubbataa du'aayii nu kadhataa jedhanii jennaaniin eegarra na waamee waan ati dalaydu sirraa hubadhe jira waan dalaydu himinaan jennaan waan dalaydu himii waan ati dalaydu dhagaye naan jennaan dhageettaa jedheen andachii tanatti eega ibliisaati sirra nama jibbuun qabu jedhe wallaahi goddanyoon isaa bira jiru maal jetta jedhee waraqaa ol fuudhee irran na katabu waraqaa akkana godhee waraqaa gaggara galchee irratti qabatu maal jetta naan jedhe wallaahi rabbiin sii kakadha jedhe irra badaan dachii duniyaa tana keessa tokko ibliisii lamuun sii jedhee ammallee itti tolcheefi namtichi na katabullee sodaateetuma dhiise rabbiin irraa dhoggaa bara maaliif eenyuun abdadhee dubbadheeree amma rabbiin abdadhee waan dubbadheef namtichi katabuu dhiiseetuma na laale maal jetta jedhe wallaahi amma sadaffaallee itti deebi'e wallaahi dachii tana keessa tokko ibliisi rabbi isaa abaaru jedhe lammaffaan si dachii tana keessa
namni ani jibbu san malee si malee jiru jee ammas diini islaam allee namni balleessuu qophaa'e si maa jee rabbi nama faqee namtichaan narraa haa jaalatu rabbi wallah shaarabe namtichi godhe amma wayitanii wayyoo qabu jennee maal go bara nama yoo shaarame waan isaan dubbadhu nama wayitanii shaarame waan isaan dubbatan wayituma inni namalee dachii tana homaan jiran waan isaa dubbadhu sanii achi biraa gal kanaaf akira warri gaafa san diinii kan akkai godhe karaa godhe diiniin kun ima deema agadi diiniin namittuu rarra'u kana nama waa beeku islaamummaan namittuu rarra'u warri hin balleessinaa jedhe martuu biraa bade maali jennaaniin nutu eega jecha waadaa rabbii sani namni quban qabu odoo waan kana namuu hubate diinii rabbi eegaa waan rabbi eegu lola rabbiin walitti banatuun hin ta'u namni diinitti qoxisu irraa haa dhaabatu diin kun rabbiin qaba diin kun rabbii qaba yaa warra mashaa'ikaa amaanaan ani dhaamu nama sheekota namni sheeka diinii maqaa sheekaa baate diinii kana akka badu barbaaddu waan galata saree warra ufiitii oolte akkan hanqaba saree warra guddisee duutti diinii kana eenyu nama barsiise rabbi diinii rabbi nu barsiise nu nama biriyyoo gargaare hin ta'a yaa nama rabbi diin si barsiise diin hin gargaare salaataan gargaare qur'aana gargaare diinii rabbi nuu kenne eegasaniiti immoo nama uf jaalachiisuuf diinii balleessuun qabnu amaanaa nama maraafuu dhaamaa nagaya rabbi nuu haa kennu afaan keenya tokko haa godhu biyya teenya tana ijoollee teenya immoo taganda maraa dhayxee biyya arabaa kanniin keessatti kartee mana mara dalagattu bakka hedduutti amma warri yoo dhibamte ofirraa galii jedhaan gariin fa'a hedduu zabana maayii tanaafa ganda hedduutti akka jiru maatiin qabamee ka arabaa kun rakkoo hedduu jira wallaahi maayii tana natti dawalanii bara rabbiin nuu kadha jedha ani maal wayta kadhu isinillee kadhe ganda arabaa ka dhibeen seente sanillee kadhe rabbi irraa haa dhaamsu yaa rabbi dhibee kadha irraa dhaamsu warra kanan laannee nuu dhaamsu biyyuma mara keessaa dhaamsu yaa rabbi dhibeen gatiin qabdu yaa rabbi irraa nuu dhaamsu nama haqa godhatu nun beeynu ka haqa godhatu ima fuuti yaa rabbi kiyya irraa nuu dhaamsu yaa rabbi nutiis kanaaf insha Allah jabaadha afaan tokko tayaa rabbiin sodaadha ummata keenya kawalloo ka alatti gadi baye ka rakkoon qabatte furmaanni rabbi irraa isinii haa dhufu malakaalleen isin haa gargaartu jinniilleen isin haa gargaartu insiilleen isin haa gargaartu hadiyyaan samiillee isinii haa jiidu muka jalaallee isinii ol haa margitu waan isin rakkattan maraa rabbi isin bira haa jiraatu du'aayii isinii kadhanne hadiyyaa du'aayii isinii ergine ummata keenya yaa rabbi ummata walloo nuu gargaari yaa rabbi nuu gargaari ummanni kuni gartee namni bari yoo rakkoon namni jaartii miitee garaa nama nyaata ambi kuni bar godin ofii keessa jiru keessa miidhame maal gara baqatun qabu ganda ofii keessa miidhame yaa rabbii sikiyya nu sittiin ol baqannee ganda sannuutiis yaa rabbii bidda irraa dhaamsi gamaa gamana irraa dhaamsi boora eegasaniitii warra gartee eegasaniitii gara bariisaa wal dhabullee irraa dhaamsi kadhiyaarraallee dhaamsi nagaya hawwinaa rabbi nagaya biyyan nuu deebisi yaa rabbi nagaya hawwinee nuu deebisi yaa rabbi nagaya bal'aa san nuu deebisi kanamni wal keessa deemee daldalatee nagayaan bahee galu biyyat deebisi yaa rabbi nagaa nuu godhi nama gartee eegasaniitii immoo gartee nagaya biyyaan qabne yaa rabbi situ gadoo irraa baya akka itti irraa baatu si beeka nu waan isaa waysitti himna nama nageenye kana yoo kadhatan bara hin dhageetta abbo jari lamaa waan jettee walit dhufte takka dhageenye tokko yaa rabbi balaa walin na fidi jedha jaan tokko yaa rabbi balaa narraa qabi jedha jari lamaa walit dhufte jaan jari lamaan eega walitti dhufteetiin hin jedhe eessaa baate jedhee gaafate ka nagayaa kun kaan inni duraa namni nagaya hin qabne bara afaan nagayaan dubbatu nu amma du'aayii kadhanne maal kadhanne nagaya nama nagaa inni biyya keenyaan ta'u Itoophiyaa nageen hin ta'u jedhu jira maal jettanis Itoophiyaa nageen hin ta'u keessa gariin nama Oromoo nageen hin ta'u yaa rabbi maqaa kana nurraa haqi nama nageenni Oromoon ta'u jedhu kana rabbi nurraa dhoogi Oromoon nagaa hin feetu jedhe quufan jaalattu jedhe maal jedha mee maal jetta dubbiita dubbiin nuun jedhe tana rabbi nutti hin dhiisi rabbi nutti hin dhiisi ulfinni isiin ta'u jedhee bara isaa hin ta'e ammoo maal jetta inni maal inni samii bu'e lafanuma wajjin dhalanne qaalicha kan akkuma nu godhan nun godhatu yaa rabbii kiyya oo nageenni namuufuu hin taya ulfinne namuufuu hin taya nullee gabroota teeti rabbi ulfinna nurraa mulqin nagaya nurraa mulqin yaa rabbi nun rakkisin biyya teenya rabbi haa tolchu afaan tokko haa godhu kanaaf gartanii akkuma san gartee jarri lamaa walitti dhufteeti kun ree nagaya du'aayii kadhataami
eessaa baate jedheen kana gaya barbaadu kun asuma jee udduutee keessaa bayyee inni mee dura nagaya kadhataa miri ani waan fagoo dhufte isa yaayyoodha kaluma kanaas baate jedhee hin dhageetta abbo namni nagaya huma nagayaati waa deebisa argitaaf inni dura gaarii miti nama bara aslimaa namni badaan kuni nama badaa kana bara haatuu hin beeyti ilma badaa haadhuma beeyti mucaan kun wayituma seemu duruma wayituma bada inni duruma ilma duruma badaa tokko beeyta namni badaan qara'us bada shuumamus bada dhagayaa jara duroomus bada namni jabaan hiyoomus jaba qara'us jaba shuumamus jaba yaa rabbi jabaanu godh namni gaariin hin dhageettan ijool hiyoomullee gaarim duroomullee gaarim shuumamullee gaarim namni badaan sheekomullee qeeysii tahullee dureessa tahullee angoo qabaatullee badama maqaan isa maa homa badaa dalaga carraa kenna ka nagaa rabbi haa godhu nagaa rabbi nu haa kennu rabbi nu haa tiisu dheeressa illee inshaAllah ammaanii obboleessa kiyyaa gartee Abu Mus'ab rabbi isaa haa tiisu amma namni hedduu Abu Mus'abaa jira jedhanii ana amma kunoo dulloome illee namni gariin beeytaati haguma inni itti dubbatuufu muddame namni hedduu ammaa tana qalbiin sheetichi kun akkamin nu dheeresse sagalee gartee eegasaniiti immoo وما أدري وما أدرى إسني قديسة كان يلفون وقت قديسة جرا ربي خير يوفقوا أما إن شاء الله خير ربنا وفقوا دعائي تينة أنها فور أم تربيتي ربي رت أنه فور أم تدبين نها دبتو والله دبين كبنا إسني رت هذا نجين هذا ganda keetii rabbi si haa deebisu hadiyyaa humna qabnu tanamni rabbi amane walii godhu isinii goone biyya teenna diqqaa guddaa keenna ummata keenna ka biyyaasan ka wal keessa deemusan ka wal keessa daldalatee wal keessa bulee walirraa achiin gorrisan ka waan afaanitti godhatan kanaa bitatuu hin dandeenye san rabbi isaan haa tiisu janana dhibeen tun isin hin tuqin qilleensaan isin keessan seenin yoo dura seentallee isin keessaa haa baatu du'aayii isinii ergine hadiyyaa kabiyya kana jirtu ijoollee teena taman arabaa jirtu warra sharikaa dalagatu ka waliin laaqamee akkasitti deemu maraa bakka baatutti bakka galtutti rabbi isin haa tiisu hadiyyaa du'aayii isinii ergine isinirra haa buutu rabbi ol isinii haa fuudhu wasallallahu alaa nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam abu musab tuyyu isiniif dubbataa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma asuma raddirda kama arabaa kana amma wanni jen fixxan waan mara du'aayillee isin duubaan dhufne du'aayin hin bareeddu jedham waan mara namallee kolfisiisuu eda kolfisiiftan akira kanarra waa takka nan bifne jechuudha waa takka nan bifne haa ta'u kalimaa lama sadi insha allahu in dubbadha alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين sheekota shee Abdurrahman tu baga isinin gayar isinin jedhan malee an dura isinin jedhee jira duratti jechuudha ammallee itti deebi'ee baga ramadaana guyyaa har'aatiin isin gahe haasayame obboleeyyan teenna lamiin tun yeroo hedduumee wal agarree du'aayin ugootan jedhani yaada muraada isaanii rabbi haa ga'u jedhame yaada muraada keessan rabbi isinii haa ga'u hamtuu rabbi isinirraa haa qabu namoota faxarsiiftan hunda wali qabdanii ajjiru kana jazaa isaanii fakki isaanii qabdan jechuu mataa namaatiin ajrii irraa qabdanii rabbi jazaa keessan lafan balleessin rabbi jazaa keessan lafan balleessin akkuma san namni martu akkuma beeku jechuudha da'waa shee Abdurrahman godhanii kanaa ol wanni dubbadhu hin jiru jechuudha dhufanii dhibeerraallee dubbatanii dhibee kana ammoo an ajaa'ibaa gaafii gaafadhe isinin gaafannee mi du'aayii gootanii nama na waggaa dabre dhuftee nu qabde waggaa kana maa eeyde jennaan ati gowwaadha naan jedhe ani waggaa dabre nama miliyeenaan qaba amma nama shashaniin qaba isin namni tawbatee maan gaafatinaa jedhe namni bakka ufii jira moo tawbatee namatti maan aarre haganatti aartan jedhe suuta taa'aa jiraan silaa keessaa galaa odoo namattu
natti hammaatee iyyuu jedhe ani nagaa jira iyyuu jedhe yaa rabbi akkanumattu yaa rabbi nurraa kaas yaa rabbi nurraa kaas yaa rabbi nurraa kaas amma eega isin du'aayii itti kadhattan dhibee duubaan dhufee taa'i jechuun hin danda'u beeytaan hin beeytaniimi haa ka'uure yaa rabbi nurraa kaas yaa rabbi nurraa kaas namni muddame beeytanii wayita akkana jedhu namni amma bara taarika yoo himu namni gariin namni jaartii maa sodaatu jammare jedhan namni hedduun dhiisee jaartii wayita isin qufaatu wan konkolaataa bula akka jiru naga anaan bahottu yaa rabbi nurraa kaas yaa rabbi nurraa kaas ammallee namni gariin liivii kana barate suusii itti ta'e abu mus'ab jedha bara wama adraan maal ta'e zamoonan badee jedhee na gaafata liivii rabbal aalamiinatti jira nu amma kommanti malaa'ikattu kenna du'aayin ol deemti kanamaan didame beeytanii isin wayita amma garanaa kunoo yesus geetaachi warri jedhu kun warri naafxanyaa kun dhufe zoraaf jedhu kan argitanii namni muddamee dafee liivitti fiigaa bara zorraafiin yaati arra jedha yaa rabbi ati eessa jirta nu soomatti jirraa jennaan kamtu caala amma karabbittu nu wajjin jira dalagaan amma zorraafiilleen dalagu jedha isin dubbattanii jirtan wanni nu gaha barbaannu nu biyyaa nagaha barbaanna ar'allee nagaha barbaanna borullee nagaha barbaanna zorraaf jedhanii goojjamii goondarii bahdaarii dhufanii ganda namaa yoo saamano wama adraakum dubbii tana ta oromoon hin faamne gariin isi akkanamo akkanaa sheekota dubbiin akkanatti jira amma nuti waan tokko ka ibsinuttu jira makkalaakayaa amma wallo keessa naqaniimi makkalaakayaan ka Itoophiyaa kaamilaati akkana ka ka Amaaraati ka Oromooti ilma biyyaati anillee yoo rakkinne narra gayna eeguu qaba malee makkalaakayaan tokko tokko irraan godhu wanni tokko ka fahamuu qabu zorrafiin amma zamanni heteraaltare zamanni mililiktare jechuu fahamuu qaba innaatee xirraachin wanni jedhamu dhaabatee jira namni martuu walqixxummaan amantaan sabummaan jiraachuudha yoo didame ammoo wama adraakum didaa jarri diddee badii amma isin itti dhuftu akkanamo akkanam sheekota intuu nu baraannu yoo isin didattee ammallee zorraaf jette dalagaan kanaa oltu deema nurraa faama yaa rabbi nurraa dhaabi yaa rabbi nurraa dhaabi yaa rabbi nurraa dhaabi yaa rabbi nurraa dhaabi waan kana ta'eef amma hin dheeressu an dubbii gabaabinnaan ka isiniin jedhu oromoon bakka jirtani meeshee kota takkatti oromoo addunyaarra jirtu tan ummata wallo wajjin dhaabate kan bara sunduuqu nagdi dawlii malee wanni takkanaaf ne mallaqarra kennim anama du'aayin godhuuf oromoo kana mee du'aayii godhaafi warruma wallo wajjin dhaabate kan bara sharqa wa garban wallo wajjin dhaabate kan du'aayi godhaafi ani guyyaa mara liivi irra taa'a rabbi jazaa isinii haa deebi'u hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa warra wallo waan dalage argitanii jirtanii nullee waan dalagni argitanii jirtan anzala min assamaa'i maa'an fasaalat awdiyatun biqadarihaa jedheemi rabbi rooboyte roobu gandi martuu likkii ufiitiin layni martuu roobdi roobdi layni martuu likki maa yaati bar anamma haga shaaya ulul ta'e waabee ta'e jechuun danda'a hin dandahamu Jawaar Muhammad waan jedhe qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jedhe akkanuma hin jenne nullee feesbuuka bilisoomsine bilisiginnarra akkanuma akkanaa miti mee dubbii tana jedhaale bilisoomsine jedhe feesbuukni nagaatti ta'e raahaa feesbuuka arganne amma waan kana ta'eef mee ummata Oromoo kanaa dhaabate kaamila isa du'aayi ani hin godhuufaat Oromoo dhaabate Oromoo wallo wajjin dhaabate tokko beekaa tokko ka beekuu qabu ummanni loltuudhaan Oromiyaa keessa jirtan dalagaa akka wallo dalayde dalaynaanin wama adraakum dhaabiinu dhaabanna ba'asfaraarraan ammoo afaanii waan adda addaan afaan keenya ka dhufaa jiru sani asfaraarraa jedhamaa miti akkuma amma jirru kana jirranu mee du'aayi ummata kanaa naa godha wajjaan kaana amma insha Allah du'aayi san argitani tabarcuma akka dubbii san isinii hima muktaarin jala barcumaa fuutanii muktaar kadir jala barcumaa fuutanii jalumaa fuudhameemi urga guyyaa san jalaa fuudhame dheengaddalle wanna jalaa fuute Austraaliyaatti barcuma amma tokko rataa'uu dadhabe namni beeytanii amma waan gootanis ayyoo muktaar angotti deebi'e firri fadha gizee mara waan naan godhin amma dagaa waan an jedhin dhageetta akkatti qabee izinii rabbi har'arraa dubbiin ta'e gurra nam tokkootu seenin jedhee rabbiin kan maali sanillee ani muktaariin yookaan gosummaa jimmaa jecha akka biyyi jedhuumi nu jimmaa maalii yoon beeyne wallahi yoo dhugaa taate amantiillee bakkee angoo keessatti ani amantiillee nama qooduun barbaada har'allee borus kan garuu nama nagaya hin qabne obboleessa kiyyallee ta'u qalbiin tiyya bira hin jirtu maal jennaan rabbiin sodaanna sheek
Anas bin Malik jedhanii namni tokko waan jedhe dhageettanii misheek. Anas maal jedhe gartee Anasiin inni du'aayii kadhata Hajjaaj bin Yuusuf nama akka malee biyya Arabaa kana keessatti namallee miidhe. Anas du'aayii irratti kadhata jechaa dhaga'ee sodaataniituma nama mee du'aayiin kun mee waa'ee qawwee taatee nama tokkaati ijoollee calla. Mee taraa dhagaa ijoollee. Du'aayii waa'ee qawwee taatee nama dhoofti. Namni yoo badii dalagu akka badii irratti abaariin nama geettu hin beekasaniif sodaatanii dubbatanii bara. Hajjaaj maal jedhe beeyta? Gartee eegasaniiti qabaa fidaa jedhee itti dhaadata gizee mara qabanii itti fidan. Wayita itti fidanii ittiin hin jedhanii gartee Anas gizee mara na abaaru ka gizee mara na arrabsu sii jedheen ana jedhe maaliif na abaarta jedhe namni rabbitti amane si abaaruu dhabuu nuun ta'u jedheen yoo sin abaarinuu nuun ta'u zulmii ati irra jirtu kana akkatti argee dhiisuun callisuu nuun ta'u jedhe jennaaniin odoo waan ani sii qopheesse argite akkanaan jettuu jedhe maal naa qopheessite nan si ajjeesuu edaye maarre eegatti akkana akka nama ajjeeftu taate maal go'a rabbiinuu ibaada sin gabbaruu ree jedhe eega duuti harka kee jiraat nama ajjeechaaf waame san harkaa galche rabbi Anasi. Kanaaf yaa obboleeyyan tiyya nuti yoo rabbitti amannee jenne waan miidhaa yoo gale miidhaa dubbatuu qabna. Yaa rabbi miidhaa nurraa dhaabi. Yaa rabbi balaa nurraa deebisi. Nama balaa nurraa dhooggi. Maal qaba? Kanaafi amma ummata keenna walloo namni birmate nu waliyyuun beeynu yookaan malakaallee birmatte nama hedduu birmate. Oromoo qofaaf hin birmanne namni islaamummaa qabullee ka birmateef hin dhabamu. Bara dhuguma. Ummata rakkataa ufiitii birmate. Akkuma kalee Sumaalee warra Sumaalee irraa buqqa'ee birmatte. Akkuma baratte birmatte. Akkuma rakkataa kee gargaaruu baratte san birmatte. Rabbi si haa birmatu. Ummata keenyaa Rabbi haa birmatu. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaam alaa nabiyyinaa Muhammadii wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ummata keenya dhagayaa aamin jedha. Ati rakkataa dhaqqabdee Rabbi si haa dhaqqabu. Ulfinni si haa dhaqqabu. Rizqiin halaalaa si haa dhaqqabu. Ummanni keenya bakka maratti gartee akka gartee ampulaansii jedhaniitiin hin gartee bakkee namni yoo dhibame daftee bakka san hin geettu rakkataa bira gahee rakkataa dhaqqabdanii Rabbi isin haa dhaqqabu. Ulfinni isin haa dhaqqabu. Rizqiin isin haa dhaqqabdu. Barakaan isin haa dhaqqabu. Harka ol qabaa fi jara. Harka Rabbiin jala isinii qabne warra jara kana bira dhaabate. Ka Amriikaa jiru, ka Awurooppaa jiru, ka gartee eegasaniitii biyya gara garaa Isiyaa keessa jiru, ka biyya Arabaa tana doolaa mara keessa jiru, ka dhiiraa ka dubartii nama kara nyaate malee. Nama karatti nyaate malee. Nama amaanaa san karatti nu jalaa nyaate hoo. Abboo ani ganda tokko dhaqee gaaf tokko du'aayii takka kadhee ajaba isinii hima. Mana wayii gubanii mana guddaa nama 12 shakkiin hidhan. Eegarra hasaasaa sheeticha warra hasaasaa sawwaamaa jedhani nawaaman. Wayita nawaaman isin araarsa jedheen abboo ani. Warra san guutuu hidhaanaa baasaa fidaa jedhee 12 fida. Wayita fidan maal jedheen beeyta. Jara tana kakuu tanaan kakachiise. Azaaba Rabbi aakiratti kaayesan duniyaa tanatti natti haa ba'u ibiddisu. Ana asitti na haa gubu jedhi kakadhu jedhaan nama maraa. Jedhaatuma namni asiin gadi bu'u abbo. Argitu. Rakkooni gartee eegasaniiti aakiratti rakkoon aakiratti kaayame sun asitti natti haa ba'u jedhi. Namni akkasuma jedhaatiniin gadi ba'a. Hin dhiise beeyta. Nu kanaaf nama amaanaa tana ummata ilmaan yataamaa irraa ilmaan gartee caccabde san irraa ilmaan eegasanii rakkoo keessa jirtu san irraa warra miidhame san du'a suukaneessaa warra du'e san ilmaan abboonni sun irraa duute warra jarattiin dhaqqabuu dhabe ka jara hanqise ta inni kaayate isaa hanqisu ta inni kaayate ta inni guduunfate guduunfaa namni rakkataa sanii guduunfe karatti nyaate wanni inni kaayate Rabbi isa nyaachisi aamin jedhaatum qoricha isaati hin barate inni homa mara maanaa karatti nyaatu barate maal wata walloo bichaa nyaate nama gaafa gartee ummata Sumaalee irraa buqqa'ee guuran nyaate beeyna karatti asuma keessatti odoo bakka gahee la jinaanuun gahin karamat dabse mallaqa guddaa ka fudhateetin hin nyaati beey jara keenya namni gariini wallahi nama janaaza irraa huccuu mulqatee barkunni nama uffata nama du'e irraa mulqate wallahi namni ummata kana amaanaa bakkatti hanqise
warri gargaartanillee qalbii gaariin gargaari warra gargaarte rabbi si haa gargaaru abboo rabbi isin haa gargaaru ka barii jirtu ka lixa jirtu warra ummata san gargaare warra rakkate gargaare ka dhibamaa yaale ka eegasaniitii nama yataamaa guddise ka nama rakkate yoo siin jedhan maraa bira dhaabatte nameddu bira dhaabattan hisaabaan qabdu wanni ati bira dhaabatte hisaaba malee rabbi isinii haa kennu ummata keenna nu gammachiiftani haga humnaatiin wal ijaartani falmatat turtani rakkoo biyyaatii booyaa turtani rakkoo biyyaatii ala turtani rakkoo biyyaatii rooba keessa turtani wanni isin niyyattanii biyyi teena rakkoo haa baatu jettan sun marti taate nama keenna biyya teena rabbi rakkoo haa baasu rabbi rakkoo nu haa baasu rakkoo nama baaftanii beelayaa gargaartanii rabbi isin haa gargaaru nagaya hawwine kana rabbi nu haa kennu biyya teena rabbi haa tiisu rabbi nu haa tiisu du'aayii teena rabbi haa waadu ramadaana harka rabbiin jala qaba yaa rabbi du'aayii tana nu haa waadu yaa rabbi guyyaa har'aa kaa waan jettan amma isin du'aayii gaafa kaani muktaarii du'aayii kadhattan jettan san nu obboleeyyantii dhagaya du'aayiin kadhannu takkaanuu lafan bu'tu rabbiin kadhanne naman kadhanne nama gurri namni gariini ebaluun an jalaan dhaga'u jedha silkii laalee sirraa cufata namni bara akkana si godha kana laalee silkii tee taa'utu yoo si jibbe sirraa cufata abboo rabbi akka isiire nurraa cufata rabbi nuun dhagahuu rabbi nahanu abdun min ibaadi nuti gabroota isa irraa taate harka qona qullaa nu deebisaaree rabbi takkaan dhabnu ol qaba yaa rabbii rakkoo tanaa nu baasi yaa rabbii hawaasa keenna rakkoo baasi yaa rabbii kiyya hoo warra walloollee irraa dhaamsi kasumaalee fi jidduu affaariillee dhaamsi ganda maraa nagaya keessa kaasi dhibamaa keenna nuu fayyisi feeris koroonaa ganda qabate kana ka tokko tokkoon jaarsa hedduu nama hedduu butaa jiru kana amma isa ga'ee amma iznii rabbiiti harka itti ol baafne amma ga'ee nurra haa dhaabatu istooppi jedhee warri faranjii sira abboo nurra haa dhaabatu ga'ee amma taraan isaa haa dhaabatu biyya mara keessa haa dhaabatu ibaadaa nu harkatti dhaabee haa dhaabatu masgiida nu harkatti dhaabee haa dhaabatu abboo masgiida irraa nu dhaabe umra irraa nu dhaabe hajji irraa nu dhaabe ga'e amma haa dhaabatu iznii rabbii keeyyaati dandeettii rabbiiti ka jismii keessa jirullee haa du'u gareen itti shuumanii hin jire jettullee waa dhabdee akka dhaabattu abboo iznii rabbiiti abboo umra irraa nu dhaabe jara beeytii hawwine odoo biyya tana jiru namni hawwe abboo haramarraa biyya dhaabe abboo masgiida namni guutee salaatuu dide nama wal xayyafe beetasaba addaan kute yaa rabbii kiyyaho ga'ee amma rabbi nurraa dhaabe yaa rabbi dhibee kana nurraa dhaabe dhibee kana nurraa dhaabe yaa rabbi waraanallee nurraa dhaabe yaa rabbi nama hedduu awwaattee nurraa dhaabe abboo hin beeytanii miti eenyu ka du'aayii kadhatu wayta waraanaa sheek eenyu ka sahabaa du'aayii kadhatu ka rabbitti yoo inni kakate rabbi dhagahuuf barraa yaa rabbii kiyya yaa rabbi nurraa dhaabi waraana kana yoo inni jedhu dhaaba jedhan rabbi mee dhagaa jedhan yaa rabbi nurraa dhaabi yoo inni jedhu dhaaba jedhan yaa rabbi yoo rabbi ma inni gabbare san gabbarre kaanullee si gabbarre yaa rabbi yoo imaanni keennallee jara san hanqatu yaa rabbi karaa jarri deemte yaa rabbi shirkii sitti hin goonu yaa rabbi si tokkochoomsine yaa rabbi rakkoo biyya teenya irraa nuu dhaabi yaa rabbi waraana nurraa dhaabi yaa rabbi dhibee tana nurraa dhaabi dhibee suukaneessaa kana yaa rabbi nurraa dhaabi yaa rabbii kiyya wagayee nurraa dhaabi yaa rabbi nutiisi yaa rabbi nutiisi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. egaa asirratti wanni dubbannu silaa hin jiru dubbattanii jirtanii rabbi isinirraa jaalatu rabbi nu mararraa waa jaalatu nuti oromoon lafaaf lafee teenyaaf oromummaa keenyaaf amantaa keenyan akkuma amantaa qabnutti oromummaa keenyatu biyya san keessatti balfamee bahaadhiyaa kaabaa kibba ardii oromiyaa waliigalaa keessatti silaa dhumaa jirra malee haqa namaa saamnee mii waan namaa tunnee mii keenyumaaf lafuma teenya irratti dhumaa jirra. egaa kanaas rabbumti nuuf argu wanti itti nuuf dabaltan jiraattan mee abu musaaf isin maal amma dhumate beeytan itti isin daballu hin jiru du'aayillee goone rabbi isin haa waffaqu maal hulluuqqe har'a qofan waamtani kaayadha waa gaafannee haa deemnu yoo haadha taateen fidha muni baantanii mi elaa beekee jira bana abu musaaf lulluuqqi har'a qofa taanaaniin salphinnayyu waan kana kanatti argine dhaggeeffadha ilmaan teessanii manni keenya mana keessanii akkana kun yeroo feetanirraa yeroo feetanii miti bilbilaan nu waama rabbi isin haa waffaqu